Biyag di tao. Naimbag nga oras tayo manan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kadagitag damdamag no kukwa tayo kano dagitay sa baling account nga gre-upload kadagiti videos tayo. Saan gagayam? Dagitag taktakaw wenno agnam na mailatan iti saan da pagrigrigatan. Pagrigatan ti sa baling ang pagnamaayan damat. Pasensya gagayam iso may bagbagak ti kastoy tan. Nagsakit mo't ngamin nga panunutan. Saan mo't ngamin nakaskarina tag-produce iti drama gagayam. Manipod iti panagsurat, panag-edit, panagdrama, pagdalanan amin dagita. Ang amalag patinggan tulat taday ta kunakmanan. Kaya titayin tayo nga rodendenggan ti episode 3 to 7. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Na manang Loida, nasaya at mata nagbakasyon kaan. Kailiw da kan kahit. Kimutong ka Ay na, kasano ajak kumutong kaanari kat ti trabaho ijay abroad. Ken kanayon ti puyat. Ken agday-dayetak. Taadun ti maiparit amakan kanyak. Sana bali akimutong ka, taado umutan ti kwartam. Adu pa yan ti sanikwam. Bunga tinagbambanugak ijay abroad ti adu atawen. Un nga rod manang, nagagat ka ngamin. Di mo pa'y nasangon tinakiasawa, agapo iti katatrabahom. Un nga rod. Ay mo kiladay ta. Urag bakbakit ka nabalasa nga ta, da kami mo't akakabsat mo. Ken adda dagiti kakaanakam. Di da ka baybayan, manang. Ay, saan pa'y muki di anala daw ti amin, Fred? Anyat kahit mo asawan. Mabalin pa'y makiasawa akno kayat ko. Ay, saanan. Mga ala kala iti sakit ti ulom. Apa iti ko nam adapay mang seryoso iti kasken ka nga adan edad na. Awanan. Iso asanan. Ta sigurado ati sanikwam lang ti kaya tendaken ka, manang. Awan ti mang seryoso ken ka. Ay na, thank you kadagiti pasalubong mo kada kami, manang Loida. Ay na, nagustuhan nila kay ko ti sapatos na. Kanure dagiti kakanakam. Nakayatan da dagiti intad mo kadakwada, manang. Ay, awan anyaman na, Remy. Kumustan ti panagadal dagiti anak mo? Ay nak, mayat Kanayon ko nga ron nga ibaga saya atin datag eskwela. Tadda ka pa'y amang tulong kadakwada. Di mo nakagraduaran tay inauna nga anak mo. Ay, uwan manang, adan trabaho na. Nasaya at nga ron no kasta. Tangay adan trabaho na. Ay, kay supay lati mang tulong kadagiti kakabsat na atan eh. Diya ko nagsubli diya abroad. Bumakit akon, nabannog akon ngagtrab-trabaho. Ginanaak meten. Ay, kwa, basit mo nga mintisweldo diya ka anak ka manang. Sana bale. Tadamot tayo dua abay kirim. Kan tayo minimart mo. At dapat tayo pwestom itinatnatang kan pruta si Jesentro. Matulungan pa mo siguro dagiti kakaanak kam, Amo mata marigrigat kami laang, manang. Makipurpurdiya kami laang. Naimbaglakan ka at agsuswerte ka. Nalukay asumang bay ti kwartakan ka. Naamo ti kwartakan ka, manang. Ay, sana panagimot. Ading ko di kay kumamangnam na malatan iti maitid ko kada kayo. Tanay, masapul met ayor nungak ti panagbakit ko. Nang nangrunakat ni awan asawa ken anak ko. Sana problema day tamanang. At dadag iti kakaanak ka mamang taripaton tuken ka inton bumakit ka. Saan da ka matabaybayan? Kanayon ko nga ibaga day ta kadakwada. Remy? Iso apang asim ka di amanang ko. Di ka umamang tultulong kada kami. Nang runa dagiti kakaanakam. Umayak man, mana. Sumrik ka, Fred. Ay, agya manak-manak Ay na. Umay ka. Pao, agbayad nga minan iti tuition pidi ka anakam. Kinay, si Kamala namnamaan mi makatulong kada kami. Sa nabalay ta, umadanin ti panagraduar na. Pasensya ka na, tanay. Awan makukwarta mi ngamin, manang. Awan pakipurdiyaan. Awan pakipurdiyaan wenno masadot kang agtrabaho, Fred.
Ha? Sana ga po, tanagagad jay asawam ngagtrabaho, kat sumadot kamutan. Apay, di ka maasya ni jay asawam. Nagkutong, ga po iti katratrabaho na. Ken sana ga po, tasyak timang tultulong iti anak mo nga agadal, kat ipanamnama mo't aminin kanyak, Fred. Nangruna kat dya ko nagsubli jay abroad, Fred. Agforguda kon. Tasi kaswe kon dagiti business ko dito Ano sa mon, manang? Tao madanin ti panagturpos dya ka anakam. Ay, sana ka na imot. Amom day ta, Fred. Ngam narigat mo't ano ka na yun namang namnama ka kanyak. Agtrabaho ka? Di ka agpatay-patay ading ka. Kasi ka ti lalaki. Sika kumati ad-adang agtrabaho. Saan kat? Ani bakit mo? No kasta, saan pa'y nga amo dagiti kakabsat mo ti maipapan ka data? Saan pa'y Eric? Ang ibagak tumatlaan. Kasano no, di da kaya't makinobyo ka. Sapay adayong ubinga kamsi ka. Kaya't dak nga taaparakan ka. Saan nga isuda ti agdesisyon para iti dayta? Siyak, Eric. Isu adi ka madanagan. Siyak ti makaammo ka dagiti kakabsat ko. Awan pakibiyangan da kanyak. Tabiyag ko dayto Dinagaskan manong Fred, tagkuyog ta na mapanidya balay ni Manang Loida. Rumwara ko man, nga madakamutan. Ay kaya mapantang arudan. Anya nga tatibaga ni Manang, apay papayaban na ta. Apay di na imbagakan kaya. Ada ka no yung amuna ka data. Ni, awan mo yung bagbaga na. Asino ka nungay, Manong? Diya ka mo, di na imbaga. Iso mapantan, tapno makita tati bagbaga na atao. Nasaya at tada kayon, Fred, Remy. Inayaban kayo, takayat ko ayam amo ni Eric Anobio. Ha? Naimbang nga orasyo, Manang. Manong. Nobyo. Apay, adaya nobyo, Manang. Ni Eric nga rod, nabayagan nga agayan ayat kami. Nasuruken ang makatawan. Ket sapay kumata, maawat yun ni Eric nga agbalin abayaw yo. Plano mi nga minon, tid kalaysa. Anya, ay Manang, di ka agdardara sudos ang makiasawa. Tanay, adayong ubing to inubyom. Masiguradong marod, adi na kantulukwan. Nasingpot ni Eric, Fred. Di nan tumaaramid ti kasta kanyak. Mabalin akasarita da ka, asaan anakasango to inubyo, Manang? Dala ibagamikan ka. Manang Loida, saan na masapol ang makiasawa ka tabakit kan? Dandani ka nagsenyor. Wenmat ngamin, Manang. Amang ano agladingit kan tulaang. Ta sigurado nga isukat na katinubyom. Tani, adayo nga ubingam si kaday dya lalaki. Nuararigan kasla anak mon. Ay, di yu kumamot pagpanunutan iti dakas tinubyok, Remy. Tanasimput ni Eric. Di yu kumamot kidngan ti tao, di yu mo't unay am-am mo ti ugali na. Ay ayatin nak, tinobyo. Tilasan ko ang tikinayat da dya lalaki kun ka, Manang. Imposible nga agayat da dya itikasken ka? Ay. Sinamkit din, Manang, tanasa papay. No di yu kayat ni Eric, para kanyak, ay katsan laeng. Ngam di da kumamot lapdan, iti kayat kong aramiden. Ay ayatek ni Eric. Ay ayatan nakmet. Agin inayat kami. Kat awan makalapad kada kami, iti anyaman na plano mi. Napatag ka kada kami, Manang. Isoan na mabalin. Di mi kaya tamay sagmak ka. Awan ti pakaisagmakak, tanasimpet tinobyok. Ken maysa, no talaga matlaan na patagak kada kayo. Suporta randak, iti pakaragsaka. Saan kit di akasta? Siyak, ti masaksaktan iti kastangar aramiden nyo. Kasano nga ro din, Loida? Amangan no saan ang matungpal ti plano ta panagkalaysa. Sandak mo't akayat dagiti kakabsat mo. Saan nga isudat yak balin alapad iti panaginayat wenno panagasawa ta, Eric. Awan karbenganda amang lapad ka data. Loida. Agkasarta latta. Kat no di da dumaray iti kasarta ay makamuda. Basta aramidin ta ti rumbeng para iti pagsayaatan ta. Planuan tan ti panagkalaysa ta.
Agyaman ang itinalaos apan ang ipatag mo kanyak, Loida. Ay ayatan ka. Nakarkaro pa'y kanyak, Eric. Sapay ko ma. Tadi kan tumaapektaran iti anyaman amang manggag mo. Nairuama kon, Loida. Adon tinang nangag ko maipapan iti relasyon ta. Ado pa'y dagiti mangupupay kanyak Apay kano asika pa'y lati nayat ko. Ket kaslananang ka kanon. Ay, uresyak. Upayin dakdag iti kakabsat ko. Ngem, palpalabasaklatan iti may sa alapayag ko ti anyaman na manggag ko. Ngamin, talaga nga ay ayatan ka. Uwain, di ta ikan kano ti anyaman nga ibagati tattao. Tinapatag. Agin inayat ta adwa. No kasta, disidido kan ang mga sawa, Manong. Wala din ko. Pagsasaritaan tayon, ti kasarmi ka ni Loida. Tapno makapagkasar kami, ket agden na kami matan. Ay katala makamu ka nga rod. Tano siyak, saan nakakontray ti anyaman na planom? Suportaran ka kiti. Agyaman ang kading ko. Ibagak to ko ni Uncle Julio. Taiso ti kadwa ta adumanon. Naimbag no kayat na. Kat di nansamot kayat ni Nana Loida para kan ka. Awan mo't sa bali ako yugon ta. Isulang mo't ti ulitag ta dito Tanasa apatakat nga rod ana ulila. Sa bagay matkit di Ay na, masapul pa'y dumanon-danon tayo aya. Ay, di kay pa'y lagden na. Adula amin dita danon-danon, Eric. Tapno agbalin aligal ti panagden nami Uncle. Doa pa'y nga mina, dayjay pa'y laloy dati na pilim nga sawaan. Nagado di taba balasang. Kasano nga ro na may payan na kahit ti anak ni Loida ngay. At kaslasan matan nga binulan. Ada plano mi amangampun kami to iti agbalin nga anak mi, Uncle. Sa bali lang tatayag taod kan ka. Basta dumanon tayo, Uncle. Ibagayo, no di da kami kayat akuyugan. Tagsapulak iti sabali akuyugan mi. Malala, kuyugan kayon. Uray mapilpilitan aklain. Kuyugan kayo lata. Manong Fred, pagsasaritaan da kanon ti kalay sa daman ng Loida kan Genobio na inton bigat. Mapan ka? Diyak ka mo, Rime. Uray siyak, agal alanganan nak. Madingamin tiriknak. Ay, anya nga tatimpak pakanday di alalaki iti kabsat taya. Ay, diyak mo No kaano abimakit ni Manang isumot ti panangasawanan. Huwag rod. Amok tuumot la dya sa nikwala ni Manang Loida ti kinayat dayjay alalaki kenkwana. Lakit di Imposible ngay ayatan na ti kabsat ta. Jakpat dyan day tamanong. Uray asino saan amamati iti dayta. Nagbakbakat iti abroad. Sa itata nakapundar iti sa nikwana. Sa bale ti agnomar. Ay, wan nga rod amanong. Imbes na ta akakabsat na tagnomar kadagijay. Saan? Tanakirelasyon mo tun. Ay, mananggundaway kidi dayjay lalaki Imbis adate ti mairanod iti kwarta ti kabsat ta. Hanggang saan? Tama ising-singit na dyan lalaki. Nagswerte mutan ngay. Apay, sigurado ka ati kabsat me, ti kayat mong asawan si ka Eric. Uwan Manong, ay ayatak ni Loida. Saan lang ata atay sa nikwa ti kabsat ko ti kinayat mo? Di mi nga minpatyan nga iti kasta nga edad mo. Ket ag gusto ka iti adayo anatataengan nga musika. Nakasaganak amang ipanaknak iti nalaos a panagayat ko iti kabsat yo, Manong. Awan kinapudno ti pampanunutan nyo. Kata. Uwan Manong, ay ayatak ni Loida. Ket saan nga umdas atubang ti age gap me. Ibagak ti agpaisokon ka Di ka ko mamasaksakitan, Eric. Ngam da ito itagpaiso. Saan mi akayat ti kadat nobyo ti kapsat may? Nangruna. Kahit kasken ka ti kinaubing tinapili na apakirelasyonan. Dinto nga talumdang ti kapsat mi iti denam. Di munto nga ta pagsangitan ni Manang ko. Saan to apulos, Manong? Diyak kabaylan nga aramidan ti kastakan ko na. Ngamin,
ay ayatek unay. Di mo man sang kaulit nga ibagaday ta. Nauray asino, awan mamate. Imposible day ta nga ibagbagam. Ay ayatem ti kwartaken sa ni Kuana isut amok. Ha? Saan apun na day ta manong? Pudno! Di ka managin didi. Iso ano siyak ti sika? Sinamon ti kapsat may. Tasaan da ka amaawat a para ken Kuana. Agyamanak. Nalpasan ti kasarta, Eric. Wan nga rod. Ngam apay nga yung agsakit kamot ng Lloyd ha. Ay, wan nga rod. Ang banog ko la siguro da ito eh. Ala nga rod. Aginana ka pailaan. Kasapulam siguro tinaan-anay nga inana. Siyak pailaan ti makaam mo kadagiti negosyo ta. Ala, ano sampay lang nga rod nga asikasun, Eric. Ay, pasensya kan. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya, Lloyd ha. Ngamin, agasawatan. Agtinulong ta iti rigat kan ginawa. Manang Lloyd ha, kasanungay, agbayad manan iti tuition di ka anakam. Fred, saan ko napagrebengan ti kasapulan dagiti anak mo? Gaputan na kay asawa kan, kasta? Ay una yan. Gapu iti dayja lalaki. Nagbalin kan nga imot. Ay, sana kasta, syempre. Sana ko nabalasang ading ko. Kan bumakit akon. Kan awan ako ni Jay abroad. Mabalin ka di. Si kamot tun ta diskitar iti para kadagiti anak mo ading ko. Awan nga rod master kan at trabaho manang. Naimbagkan ka taado ti pagtaudan ti kwartam, taado mo ti business mo. Bastawan pa'y lang maitid ko king ka. Tani. Adda naggastusan mi. Kan kastoy masakitak. Iso pasensya kan, Fred. No kasta. Pati sika? Saan nga inig kan ni Manang iti kwarta, Manong? Saan nga rod? Iso maditirik na. Manipod na kay asawa. Nagbalinan nga imot. Ay, kinunampay. Kimirmut-mutan. Siguro sugsugsugan di asawa na. Kasta nga rod ti atap ko. Iso ariribok iti pamilya tayo dayjay nga Eric. Manipod dimtang. Ima dayon tirik na ti kabsat ta kadata. Ay, wan nga rod Ang masakit samot ni Manang. Wan nga rod. Ay, amangan mo't no saanan nga agbayag dayjay Manong. Tay di pa'y la dayjay abroad nga agsaksakit kat. Diyak amaw. Diyak tinamagan no nagpa-check up unoan niya. Napukaw nga minin ti gaanas ko. Amangan no dandanin ti apit ni Manang Lloyd Manong. Asinunto nga, timang tawid, iti mapanawan na asan ni Kwa. Alangan adya asawa na, Naglalaingan na ngay. Kapilitan ata nagkasardamot, Manong. Ay, uray pay! Sana mabalain! Anyat mariknam ay, Manang. Ken anyat ko na ti doktor. Ay na, adumot ti timpura sakit ko, friend. Ay, diyak ngamin nagpa-check up idi abroad. Ay, sos. Komplikasyon nga ro na. Ay, huwan nga ro. Diyak samot agpaot dito'y lubungan. Ala, tada kami ngagkabsat ti mga sikaso kun kamanang. Di da kabaybayan. Nasaya tadakan, Eric. Di kan sumbrek dito'y balay ti kabsat ko. Tainruar ko amin na nagargarit mo. Ha? Apayan ngay manong? Da kami ti mga sikaso kun ni Manang Lloyda. Agawid kan, tadakdakkel ti karbengan mi kun kuana. Anya? Alan, ingkan, pumanaw kan. Pangaasim, tadi mo istresin ti kabsat may. Ad-adda nga agsakit no makita na asaan tayo nga kikinaawatan. Isu a pumanaw ka pailaang. Ket di mon pakibiyangan dagiti negosyo ti kabsat may. Da kaminton ti makamaw. Naikarga akong dagiti kagawaak diti tricycle, Manong. Ala, mapantang arudan. Ay, wen, nagpakada ka iti asawam. Nga ijay paila balay ti kabsat at ipagyanam. Wen, Manong. Intang arudan. Tapno saanan nga agsublit ay jay nga Eric iti balay ni Manang. Datati ag na ijay. Tapno datanto ti agnumar iti mapanawan ti kabsat ta. Tanay, marikrik na. Kat saanan nga agpaot di kabsat ta. Tanakapsutan.
Ay na, Barok, di mo unay partakan tagpataray. Di tay magdardaras kat. Unmat nga min Barok. Inayadam ti agpataray. Kan di ka agubertik ata delikadaw. Ay sus! Andatra ka! Masabot tayo! Apay gaya pinanawan dagmeten, Fred Remy. Tiambok, siyak ti umo na abatay. Himjak ni namnama akas to ti pagbanagan niyo, kakabsat ko. Di ka unay adladingit, Loida. Tamangan na makapadakas kan katikas ta. Awanan dagiti kakabsat ko, Eric. Pinanawan da ko. Ay, talaga kasta. Awan ti makaibaga no pagpatinggaan ti biyag tayo. Taamin tayo kat matay. Awan matkit di ang man yan. Nakalaat mo ti ipupusay dan. Imba tinakon akabsat da. Agyamanak, naimbagan kamit langin, Loida. Bakit? Uwan nga ron. Napigsaak manon, Eric. Kat agyamanakin ka. Ngamin, naanos ka ang mga asikaso ta kanyak. Nang runa no adda marikrik nak. Pagrabangak day takas asawam. Uray ado ti mangibagbaga asaan ta nga agbagay. Ipakita klata no kasano ti kinapatag mo kanyak. Patpatgan ka. Ket agtali na ti kinapudnok kan ka. Agyaman na, Eric. Talaga apinaniknikam ti kinapudno ti panagayat mo. Ket ikararag ko iti Diyos. Asapay la kuma, tagpaut pa'y ti panagbiag ko. Tapno makaden na kapay iti mabayag. Ay ayatan ka, Eric. Ay ayatan ka mo't unay-unay, Loida. Awan pilpilyan ni Aya, ubing man wano nataangan. Amin tayo anda karbangan na nga agayat kan paaya. Iti sabali abangir, no dakas tigagam mo no panggap mo, dakas tumat ti maganab mo. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insura to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin.